Dilai naga checking along Burmese akove akreng kenep ponlong. Pini ni phai kriser ke phai kunia chiklo ada por phai malom Dilai tenal naga checking along Dilai Police tumar ni wang ason keton kelang dode sang sepen ame thanga sai kideng bom ahut ihum bolero truck dimapur pen manjanat kapang nu bom agari sok bosta ke wan pathisi ki parji aphan kabor e bonta police tar libdun pamisi supari long ponlo alang litum bidi kanglim ke klem pon athak sok bosta patinsi aberan ke Burmese suparia bosta thaplo Burmese akove akreng kene ponlong lake bosta inko rapli lapen kaduka ve kontel surihinira Harut homra tokser kebra ke thom ando lapen hithia long ador lake 11 lakh anlong ji pusi nang pachini dut bolero truck bearing registration number AS31 C1077 kachingnang chek abang phomen Hajir Hussein pusi pangthek pon arona teng pen Dilai Police atum sai ke claim pon si chipare deng pon lo bokajan pen berta pangdak pon irai rong P News 24 karbeng long মোবাইল আছে না কি আছে বলেন এই তো আমরা গাইতে বাইরে পড়ছে এটা কি আছে অবস্থা কি আছে ইমান ডাঙৰ অৱস্থা Ani kini ada sini belum ada cuma. মাজতে আছে মানে Ada khoda. ও এইটো মাজত সোমাই Jogli. Lagi itu We are hiring our financial advisor, development officer. Be part of our team. Flexibility, professional growth, good paycheck. For more details, call on 99577 65530 and 936-5872-336. Send your CV to Kotak Mahindra Life Insurance, Dipu Branch, Town Outpost, Municipal Board, Complex Main Market.